episode ya mbere nuko tuyitangiye. Dutangiye se nicyashya ku munsi wa none. Iyi ni episode ya mbere ntabwo ukwiye gucikwa. Turacyakomeje kubana kuri YouTube channel ya The Great Entertainment. Ngenda cyari The Great. Aka nagasobanuye mbahaye ikaze aho muri hose ku mpande z'isi zitandukanye. Mbahaye ikaze dutangirane. Tangira hakuno mu gituro kimwe ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Pora Grand Secrets episode ya mbere. Zainab mukundwa, mama yarari hakuno umwana we yari yapfuye. Mwana wanjye ese ni gute ibingibi narinzi ko bizaba? Oya, iyo mbimenya mwana wanjye ntago mba narakuretse ngo ugende. Niki cyabaye byagenze bite? Nari mfite ubwoba ko muri umuntu wagiye gupfa. Rero ntago nari kwemera ko ibyo biba. Utangiye kwibuka umunsi umwe ntago natuma banjyanira umwana ishwishwi ndabihakanye. Wasaze I know. Olur mu geldiler kapıdalar. Gute wahindura umwanzuro umunota wanyuma baje? Gute babwira ko umugore yabyanze? Mume bantwara ubuzima bwanjye, mwana wanjye bamutware. Ariko umuganga icyo wavuze urakizi. Nereden bulacağız? Amafaranga nakura tuzakure kugira ngo akore operation muri umuna we. Mana nziza ndakwinginze uva gusenga kwanyu, uva gutakamba kwanjye. Uncira inzira nuko dutangiye. I know. Allah yüzüm mwiza. Cahide çocuğu verecek. Imana yaduhaye inzira. Kurban olayım. Ubwo Cahide yabonaga uburyo bwo kugira ngo dutabara umwana kubwa Zahira. Reka umwana tumutabare, mureka agende Zainab. Umwe ni Zahira, undi ni Zainab, abana bari impanga. Nuko dutangiye. Bibutsa gukora subscribe. Dukomeza turya show ino episode ya mbere. Nta kundi yari kubigenza, yari kwemera uruje agatanga umwana, nta kundi. Nyagasani, mama yari kuyu umwana. Nuko dutangiye episode ya mbere. Arimo aribuka ibyabaye. None ubu tuvugana umwana yapfuye. Mwana wanjye umpabarire. Arimo arabyibuka. Baba twibakira abana bagutwaye bambwira ko bazakurira neza. Mwana wanjye sinabashiye kunda Zainab. Mpabarire mukobwa wanjye. Ni amagambo ya mama. Episode ya mbere kuri Grand Secret. Mwana wanjye mbabarire, mukobwa wanjye mbabarire, nsabye imbabazi. Hano hari undi waje. Mwana wanjye mbabarire. Mama mukundwa, mama wikora ibi ngibi uyarekera. Uri iki mwana wanjye? Uretse kurira ikindi nakora ni iki? 20 sene önce öldüm ben. Nanjye napfuye imyaka 23 itambutse ubwo muri umuntu wawe yajyanwaga, mukuru wawe yajyanwaga. Rero nta kintu nakora. Dağılıyor beni yavrum. Birenda kunyica, birandya, nta kiyakora, nagahinda, nakababaro. Kubura umwana si ikintu. Ababyeyi murabyumva. Yemeye gutanga umwana nk'igitambo kugira ngo muri umuntu we akorerwe operation. Yararwaye iki byagenze biti? Umukuru baramutwara hasigara umuto. None ubu tuvugana yapfuye. Tugaruka kuno kwa muganga. Hari urimo araza ninde? Episode ya mbere biraza kugucangamo gato, ariko ubwo mpabaye ntacyo uraza guhishwa, nta nicyo uraza gucikwa. Icyo ngusaba amaso kuri ekara yawe, kuri telefone yawe, kuri laptop yawe cyangwa sande hano hari hose uri kurebera, amatwi kuri ngewe. Ubundi turya show. Uncle Martin meze bite? Papa ameze ati? Papa wawe rero seni bekliyoruz. Aragutegereje muko. Genda. Papa arategereje. Bimeze bite? Uyaje kwa muganga. Bisa nkaho papa atari mu condition nzima. Ntago ari muri condition nzima. Bimeze bite? Mpora. Sasa kuno hari uri mu byuma. Umutima uri gutera gake gake. Mpora. Nuko dutangiye. Episode ya mbere Grand Secret, kora subscribe. Ntago ari ibintu bigoye. Turye show. Bega Great. Yaje hakuno za kureba papa. Azasekamo. Uze arashaje. Mukobwa wanjye. Papa. Tıraş mı ettiler seni? Bakogoshe. Pega kuntu uri bogari. İyi değil. Ntago meze neza mwana wanjye. Zarakorora arashaje. Ashesha kanguhe. Konuşmamız. Papa.
tugiye kuvugana mwana wanjye. Gözüm Bitabaye ibyo ntago nabasha kuruka mu mahoro. Deme öyle şeyler lütfen. Ceren Winkangamuzi uvuga amagambo nkayo. Celen, olduğumda adım nabaye umugabo ubwo nakuberaga so. hep böyle bildin. Hep böyle bilmeni isterim. Byose igihe cyagiye gitambuka unzuku ni nako wakwifuje gukomeza kumbona. Byakabaye ibyo byiza nanjye nibyo nifuza. Ki Ese ubundi abikubwira gute? Ntago mbizi. Sinzi icyo ndakora ndahera hehe. Papa uravuga iki? Bisa nk'ari ikintu mu byashaka kubwira umwana. Papa arakora ameze nabi. kızımsın. Uri umukobwa wanjye w'igikundiro. Çok. Ndagukunda cyane. Ibyo ntuzabyibagirwe. Unutmayayım babacığım hiç. Papa gute nabyibagirwa? Nanjye ndagukunda cyane rega. Her şeyden çok. Ndagukunda cyane kurenza ikindi kintu cyose kuri iyi si. Sonra Nari naravuze ko ntazigera mvuga ukuri. ama Gusa ama karabaye. yok Hakuno kwa muganga. söylemeden gidelim. Oya. Ndamutse mpfuye ntavuze ukuri. Günah. Iki cyaha cyazaba Çok. icyorezo kibi cyane kikazakumunga none iteka ryose kandi byateza ingaruka zikomeye. Papa ukuri kw'iki? Uravuga ibiki? Selen, Biz senin ntago burya turi umuryango wawe wa nyawo. Karabaye. Burya ntago turi uvuze ngo kimuze. Twarakwadopse. Amazina yawe ya nyawo witwa Zainab. Karabaye. Dutangiranye na mama ku gituro arimo arashengera umwana witwa Zainab. Ntumbaze nimba ari uyu nguyu. Uyu arikanga. Oya. Vie urimo urabeshya ntago bishoboka. Urimo urambeshya. bağışlayabilir misin bilmiyorum ama Ntago nzi nimba uzambabarira. Gusa nagukunze nk'umukobwa wanjye. Yarikanga. Papa arimo arapfa kwa muganga. Oya, uri data. Sibyo, uri papa. Nyagasani. Ibaze gusanga ababyeyi bakureze. Kuva mu bwana ukagera aho ukuze ugashesha kanga ugasaza ukangana gutya. Ugiye kumukuba ngo ntago ari ababyeyi bawe muzehe yahise aca. Yahise apfa. Papa. Muzehe. Vie. Umufasha. Yatse ubufasha yakuno yakira inkuru mbi. Nta busobanuro hawe. Nta nabwo ababyeyi be bari nimba barapfuye cyangwa ari bazima ba nyabo. Muzehe yahise apfa. Amakuru arayakura biragenda bite? Iyi ni episode ya mbere. Nakubwenga amaso kuri ekara yawe. Aho urebera hariho hose. Amatwi kuri Bidagurad. Dukomeze tubane. Aka nagasobanuzi. Pora. Aho uri hose ku isi. Urimo urareba iyi filime. Kora share, like, comment nyinshi na subscribe. Dukomeze turye show episode ya mbere. Narababwiye ngo filime zihari ndakora zidahari sinkora. Umukobwa yicaye hakuno ararira agahinda karamwica. Namwe muri kuzirebera mu ngi wanyu kuri televiziyo aho ngaho mbateye peace. Amahoro y'Imana nabane namwe ntabwo nabibagiwe. Nabizi ko muzireba n'aba DJ mwese. Imana bakaraga ifungo namwe mwese mukarebe bakaraga ifungo ribyibushye kugira ngo dukomeze tukaguri tukarebe. Baje kumuha amakuru. Condoléances ivuze ngo papa nta kurokoka. Papa nta kurokoka. Bati condoléances. Meze bite? Episode ya mbere kobwa byaramucanze yakira inkuru mbi. Papa arapfuye ukuntu gupfa kabiri. Muganga yavuyeyo. Doctor ni inkuru mbi. Ibaze kuba umusaza apfuye ni ikindi kibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'ubuzima. Ku mukobwa nawe ikibazo kibyibushye muzehe yamusizemo kumubwira ngo ntago burya turi ababyeyi bawe. Yatangiye kugibuka hati twarakwadopse ntago turi ababyeyi bawe. Bivuze ngo umukobwa afite mama utari mama wa nyawe. Papa waragiye turamubonye mama ari he sasa. Kuki mama ataraha? Bimeze bite? senin nasıl adın Zeynep? Amazina yawe nyawe witwa Zainab. Yamwitaga Selen. Ariko iyo bavuze bavuga ngo ni Chelen. Itaki. Harimo arabyibuka yataye umutwe. Byaramucanze yikubita hasi. Muzehe nawe gokomana baba. Gokomana baba. Ni ikibazo. Amasaha y'icuma. Minota itambuka. Tugaruka hakuno kuri ruhande. Pora tuvuye hakurya kwa muganga. Wa muryango uvuye ku gituro barimo baraza hakuno. Anne. Mama,
Ah, Boş ver. oya nako ntacyo.